Imndeni yabayisithupha abadutshulwe endlini yembumbulo eningizimu yeTheku ibafuna beboshiwe abenzi balobubi. Namanje ayaziwa imbangela yokubulawa kwabayisithupha embumbulo eningizimu yeTheku, kodwa amaphoyisa asola ukuthi izizathu sibandakanya izidakamizwa. Uzinhle Buthelezi ongudadewabo wesinye sezisulu salesigameko uthe abawazi umsuka walendaba. Ingane yasekhaya sitholela uSithabile Buthelezi, asazi ukuthi kwenzakaleni, sizwe nje abantu besimemeza ekseni bethi asiphuthume ngale mpandweni kunabantu abalimele badutshuliwe engathi khona nezingane zakaButhelezi. Ngendlela ke sezwe ukuthi engathi khona noSitha khona, saphuthuma ke sayakobheka kwakuthi amaphoyisa bengasavuma ukusingenisa ngaphakathi sibone, but silunguzile ngewindi ke sambona yenye lapha phakathi. Ummiseni Mkhize oshonelwe indodakazi yakhe kuso lesi sigameko uthi kubhlungu ukushwa ingane yakhe ngalendlela. Kubhlungu kumina. Khona ngazi nami inkinga enjena kusho uNkulunkulu uyena wazi ukuthi na bekade engiqalele isikhathi esingakanani kule ngane. Angazi ngachaza ngithini. Lemndeni nethemba lokuthi amaphoyisa azowenza umsebenzi wawo. Umndeni waseKhayelitsha eKapa ufuna impendulo emva kokushona kwentombazanyana eneminyaka eyi-13 ebivakashele abangani izolala. Isidumbu sikaThimna kuze sitholakale emkhukhwini oseduze kwemjondolo eTaiwan ngesonto ledlule. Abazali balentwazana ngabo bavumileyo ukuba iyokulalisa kumhlobokazi wayo. Ukanti inkcukacha mayela nesisehlo zisephansi kophando. Amalungu osapho athi akhanela ukuba lamantombazanana aseliswe utywala. Besangale into aselusaba into bana thina bezinomnqweno oba umkhanelwa angajeziswa apho afunyenwe khona. Abazali bakhe bamchaze njengelungisa umuntu apha ongafane athethe. Bezininzi izinto ebekhayela uba nazo ngoba ebelala nali athi ufuna uba ngugqirha. Ngomso wathi ufuna uba ligqwetha, kodwa ke bezimnika elathuba lento bana njengoba ekhula uzawukwazi into bana ade agqibe ncakasana into bana ufuna ukuba into nebumini. Abasemagunyeni baqhobeshe entla ngexa besithi uphando lisaqhuba. The matter you are referring to are still under investigation and there are no new developments to report at this stage. Kuyaqhutywa namalungiselelo esingcwabo nalapho ayakubekwa kwikhaya lakhe lokugqibela eMount Fletcher kwelempuma Kapa ngomgqibelo. Mlamli Maneli wendaba ze SABC eKapa.